lai gol laar khyrwit ke Chelsea, pyrshah ya ke Fulham. Haka jingil kai Premier League kata ke Chelsea, pyrshah ke Fulham, ladangi pai haka ni ke jingil kai ke Chelsea kala la benil kai bah da ka ba tang haka mit ke beningkong kala la ben penki ka jar deng ba ujua Pedro ya ke bol assist da ukol Parmar. Henry kamit ke arpulai ke Fulham kala ben pai ke ne ke gol ben kai ya ke jingil kai damar si gol leng ba ujua skeng. Henry kamit ke South Way ke Chelsea kala la ben penki biang ke jar pan lam khamat biang ke jingil kai da argo laway leng ba Morgan Rogers. Petang kumne ke kelas step kala kurno da argo laway. Henry bawan petang pat haka kalamit ke Chelsea kadang lak biang penil kai bah da ka ba hakamit ke besap kendai kala la penki biang kejar leng ba ukol Parmar ya ke bol assist da ujua Pedro. Henry ke Fulham kala lak biang pen pai sigol leng ba Gonzalo Gracias ubadai orang lekai barim jong ke klub Real Madrid. Batang kumne ke jingit lekai kala kutno da lai gol laar pat ke Chelsea kala yokur ya ke 6 job. Henry ladangi pai pat hakawe ke jingit lekai kata ke jingit lekai Syria ke Roma, pyrshah ya ke Fiorentina, ke Roma kala pendim ya ke Fiorentina da sau gol lanot. Padahal ke jingit lekai malen urala ban yo hat-trick kata la thep ikini ki gol haka minit arpnyeu san puar bat rupeu pada kini barok lai teli ki gol la assist da udai bala pada ke si gol pat la thep da upilish te paralog menta kas ngitang kini ki video ki bakendiat kublai sibun.